Nah, mau beli kacang tanah. 谢谢。老板，又怎样我阿妈要花生100块。 ？100块哈。对， 450两哈，拿过来。谢谢，好了。谢谢老板。Nah ini buah-buah nih. 拿来200块钱哦。 Ban,放在这里啊。Nah, 谢谢，拜拜。Nah ini adalah pai siangkwa. 不要临时讲。 Nah ini semita, cantik banget. 来是那彩进来啊。拿细的吗？对。 Pak tukang, jalannya dibenerin. Tiba-tiba gelap ya, tadi panas, sekarang gelap. Nah, aku ngerebus kacang tanah ya. Mbokku tuh suka yang empuk punya. Ini wis mateng. Terus dikasih garam. Saat mbokku suka empuk ya. Nah, kalau mbokku itu suka asin ya, ditambahin garam. Wei, ha. 哦，很多。Nah, ada, masya Allah. Nah, mumpung nyonya aku belum pulang ya, aku kan goreng iwak asin, kingku gagal, kingku. Cilaka.我还要煎这个一下好不好？哦，你一天就是做你的这个事。我刚刚吃也要吃耶。那你早上都在做什么？那刚才还没吃，他在叫我去外面，我也回来，回来也还有。对呀、你时间都拉的那么长。我的意思，我先等一下吃饭这样。哦，这个也马上我要晒，那个我准备啊。不是，好像没试过，也是。这个也要，太太。这个前面这个切在一下，越小越快。不是越小啊。越小越快。我们如果煮太多，这样也不好吃，只煮一点点菜。不是啦，这个他们要吃的。他说我昨天煮这样好好吃啊。哦，这个大只好吃啊，小只不好吃啊。它的也这个8斤而已。哎， Masa Allah. 它吃什么东西呢？它的品种就是这个啊。这个真会苦。这个绳子跟我们那个绳子是不一样的。切小一点好不好？打电话有没有给洗打？早啊，早就
炸了啦，一点12点多就炸了。 Jam segini tuh belum makan ya. Aku tuh mau masak punya aku dulu. Ada tamu itu macam-macam. Ada tamu tuh yang rese itu ya ada. Ya ayo itu ngepel lantainya nggak bersih. Mau sebersih opo. Di salon itu orang keluar masuk pakai sepatu. Terkadang itu masak orang. Omahe dhewe rong tentu resik, ngrasani omahe wong. Udian. Udane deres ya. Aduh, Masya Allah. Terasi aja nggak kecium baunya loh, keren banget yuk. Nah, garam, gula, micin, roiko. Temennya ibu bilang, kamu ngepelnya nggak bersih. Tadi temennya ibu kesini pas jalan lantainya kakinya lengket-lengket. Allah. Nek mbok tanggepi tenanan nanti was stres. Santai. Masuk rumah Mbak Sita juga kayak gitu. Sita ngepelnya nggak bersih. Kakiku tuh kotor setiap masuk rumah Sita. Arep ngepel kaya apa? Masa dilatih. Ala gagas. Kadang orang sini tuh kemeresik ya, sok suci. Padahal tuh melebihi kotor-kotornya, joroknya luar biasa. Kamu tuh ngapain aja? Jam segini baru makan. Padahal memeti disuruh ke sana, suruh ke sana. Suruh beresin ini, suruh beresin itu. Jur, boy. Alhamdulillah. Wah, makan. Ojo digawe sepaneng terus edian. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat udian. 那我大家要不要吃饭？我不要吃饱了，我应该还要做什么，你知道吗？不知道。晚上哈，这个鸡汤，还有，姐姐说不要煮太多。对啊，炒一个套丁蔬菜味，对不对？蛋肉松有没有买？肉松没有买，为什么？忘记。怎么办？瘦。aduh，你也没有去。没有，说没有也没有。Nah, aku mau makan. Alhamdulillah. 刚才我买肉松小 baby 100块，买花生这个100块，买豆干豆皮豆腐45块，这个沙对不对？这个好吃哎，干的。芒果干。Sambal terasi. Ini adalah kacang panjang. Terus ini adalah iwa asin. Alhamdulillah, sambal terasi, kacang panjang, iwa asin. Nah, aku sambil nungguin rebung ya, sambil nungguin ayam untuk masak nanti. Oh, yang 下午啊？到4点。现在几点？在3点，可以到4点。最小火啊？有滚再用小火，最小的火，也不用最小的火。刚刚好。太大，怎么样？有滚的话不甜了。不甜，不好吃。对。啊。姐姐要不要吃饭？要我在中午在那边吃。
Oh, ha. Walau hatimu panas, tapi fisikmu tetap dingin. Jreng 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 jreng. Wis ngono ae, ora usah loro ati yuk. Loro hatimu tuh wis dedel duel roak rawek. Tapi sebenarnya yang menyemangati hidupku tuh malah nyonyaku ya. Ada kalanya tuh aku kayak yang awakku luworo kabeh ya. Gak tahu kenapa sakit semua. Terus aku ngerasa kayak aku kadang itu kayak ngerasa kayak yang nggak tahu mau ngapain, kayak terus kayak aku ngerasa kayak sedikit putus asa. Terus nyonya aku tuh marahin aku, kamu itu terus aku kayak semangat lagi gitu, beneran nih gak ngabut sih tenan. Alhamdulillah iwak asin jura-juran. Aku itu mbokku kan aku disuruh rebus rebung. Aku pas waktu mau masak ditelepon lagi ke salon, terus aku tak goreng dulu iwak asinku, cepet aku ngores. Nah kelar goreng mbokku pulang. Nah kok rebungnya belum diapa-apain, kamu tuh ngapain ayo? Kalau aku ngurusin rebung dulu, lah terasiku rasido tak maam. Disuruh ke Sabang sampai Merauke, jalan ke sana, beli apa, doira umum. Kok iso sik ditekoi paramu ning endi? Sambel ini walaupun hitam, tapi hitamnya itu hitam ngangeni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ditemani hujan tapi panas. Makan. Nyonya penuh dengan emosi dan huru-hara. Aku nyawang nyonya wedi sampean. Bismillah. Masya Allah, pedesnya koyok pedes-pedesnya piye ya, pedesnya pedes menyakitkan hati. Dinyinyiri teman majikan sepedes dinyinyiri koncone majikan. Pedes menyayat hati. Geluduk teman-teman. Aku dulu tuh juga pernah, adik ibuku yang paling kecil itu ya memang cerewetan kayak gitu. Yuk kamu kok kasar banget tuh ngelok adik mbokmu kayak gitu ya. Pagi-pagi jam 6 aku harus bangun ngepel. Maksudku biar dia itu nggak bangun duluan, ngenyak lantaiku. Ngepel itu, ya ngepel pakai tangan, pakai obat itu pel, pakai baking soda. Katanya Yayu ngepelnya nggak bersih. Padahal pas hari itu aku ngepelnya itu sampai 2 kali sampai bener-bener bersih. Ibaratnya laler lewat itu ke plese, kejengklok. Katanya belum bersih, masya Allah. Terus aku suruh ngepel lagi, tak turuti ya. Tapi kalau sekarang aku dibilang kayak gitu tuh mentalku wis kuat ya, wis ora tergoyahkan dan bujak. Gurihnya iwak asin ini menghilangkan segala gundah lara hati yang ada di dalam hati. Manis, gurih, asinnya pas banget yang ada di sambelku ini. Sambelnya level pecicilan, tamu pecicilan. Bismillah. Thầy thầy, 我们晚上还有孙子沙拉啊，太太。对呀、对不对？孙子沙拉切一切不是好吗？也是一个菜啊。Kacangku ini enak banget, manis. Aku ngerebusnya itu agak empuk ya, karena sambil ngopeni kerjaanku. Terus airnya banyak, kandungan airnya banyak, enak banget. Bismillah.
Setakut-takutnya aku sama mbokku, aku sih takut sama anak ya. Anaknya tuh lebih waras, jadi aku takut. Gurihnya ini marai komet. Pedesnya level apa bedun. Bedun, you know bedun. Aduh, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Tak nyambung ah, Ben. Arabku. Nasi pulen ya, terus dapat gurihnya dari iwak asin, gurih asinnya masya Allah. Subhanallah. Nah, ini mau tak bagi sama nyonya ya, janggelan. Aku beli 25 NT ya. 25 NT itu berapa ya? 10 12.500. Nah, ini aku satu mangkok, nyonya satu mangkok. Nah, alhamdulillah ya Allah. Bismillah. Ini seger banget ya. Dia lembut sama kenyal punya. Ini yang punya ini punya Mbak Indonesia ya, Mbak Iteng. Manisnya itu penuh sopan santun dan tata krama. Cuman tak kasih gula, ada sedikit rasa asamnya pada gulanya. Rasanya tuh lembut, kenyal, enak, kerasa banget rasa janggilan nih. Harganya yang murah. Bungkus kecil 25 NT, bungkus gede 50 NT. Kita kalau beli minuman cencunai candi luar itu paling enggak Senjau Senai, ini pakai susu seger itu paling enggak 80 NT. Kita tinggal beli satu
susu gitu tinggal dituang itu lebih murah. Sebenarnya kita kalau bikin sendiri lebih murah, tapi kalau beli lebih praktis. Seger banget, manisnya pas banget, Masya Allah. Seger banget. Indonesia punya janggilan juga enak, ini juga enak. Emang ngepel lantaiku itu mengandung baking soda, mengandung Baiklin, mengandung alkohol. Gimana lantainya itu, terus kaki kita kan pasti keringetan ya, musim panas ya. Itu kan pasti kayak yang biasa banget, nggak yang kotor. Kayak aneh banget, nggak tahu aku. Bingung aku mau ngomong apa. Kuncinya ikat orang supaya hati kita tak terluka adalah ndablek. Ndablek adalah ilmu yang luar biasa, harus diterapkan. Orang sini itu sebenarnya podo ae karo orang Indonesia. Di depan kita baik, di belakang kita ngomongin kita. Selalu kayak gitu. Aku temannya kesini tuh baik, ramah apa, di belakangnya ngomongin. Nanti telepon satunya lagi ngomongin. Podo ae. 这块是那个是不是？腊肉哦？ 对，明天炒腊肉炒的，对对。 不要了，那个腊肉放给阿妹他们家。他们家小孩多哦，比较后地道。你看冰箱，你看随便找，都还有猪肉。那个是前天我们吃一半那个。不是啦，是吗？ Ini ayam. Jahe. Phải là. Cái này cưới ya. Nah, ini mau masak babi ya, mau dikirim ke temen nih, mau dibawa ke salon. Satu hari ini urusannya dunia permakanan. Boso kasare dunia jari ledamis perbadokan. Saya Yayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang nih. 这放刀锅里也可以啊，我们以前那个都放过了呢，很漂亮。那多少钱？这些给我而已，都很里面一个算了，姐姐。不要了，这个这么这要煮2个，那么小2个，要晚上要炒那个不菜鱼。蔬菜会啊。你外面买了1斤的是要多少？这个来日本料理一个差不多500块、300块，但是它煮很好吃。啊？但是日本料理煮很好吃，很会煮。
di pasar. Nah, seperti ini pasarnya. Nah, ini daging non halal, buah-buahan, rebung. Pasarnya rame ya. Sayurannya disiram air biar seger-seger. Ini adalah tangga non halal. Cincang. 你家还有几个钱包，不含的了，自己来了。你先看那9包米呢。手工的哈。Nah, ini gosip temenku ya. 我大哥，55，多加一把灯具，啊，这猪肉菜龟，菜龟跟那猪血这个雕。老板，这个什么卖了吧25块，小的25，大的50。50，我25块嘞。一共46。对，46。我小多少了，老板25块。 OK， 我有5块，这样好不好？谢谢。来，客家菜炒肉全的，谢谢老板，谢谢，谢谢。来，米肠肉黄。
这样点。Nah, ini 100 MT. Ini 100 MT. Ini 45 MT. Ini 25 MT. Nah, gula.切开，切开，切开啊这个都快多少张？这个要弄很多少干净一点哈，弄干净一点啊。来，你拿，你自己拿全部全部。masya 那 Allah 两个给你哈，给你一个也是打一 masya 个。 Allah masya Allah 哦，这个如果卖多少？ 一斤35块，姐姐昨天说15块，现在35块。 10块是连皮，哦它是这样子35块。哦。
这个不是你给它顺的，不是我们买的那个好的。